الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sikam nagkipunterian Islam tiani sab kita bihetin pinagtipon-tipon pinagkeswa sabab betinan kahandag kawasesin Allah subhanahu wa ta'ala amban sababien magsyukur kita etinan sa Allah subhanahu wa ta'ala sababien kitagkeswa ati singam-singamit unisab bison sa tetpet siswala atau tetpet si baliw pagkasuan tandi nabang hetinan diban inin sa kawase kahandak Allah subhanahu wa ta'ala gani atarapat tabi sumegwa sababan amban hetinan kawase Allah subhanahu wa ta'ala kinurungan pekitirewe na kabaya atau hetinan paharap si yaname pakarajaan agama Islam na itu hetinan tiya pekiti magtipon-tipon pabalik si orasinin. Kuwasan baniyan may kipongtayan sa agama Islam song binisara po to bakas din tinisarawan ay kaguruhan tambi do kademikyan kitiri yan ito hininang tambi kabaelew agen-agen taba sangin ini song binisara po to sunabuha nadasa ka metinan jumu mian pege kwe do manambayangin kitiri tag-ubos kitiri takbiratul ihram asal masih minasatan Fatiha magbalik-balik sa amin Fatiha balik-balik demikian tisa salawat balik-balik sa amin na demikian nene na ibinisara ko to bisan tabalik-balik bisan pinte ka mo sinu mo na upama mikelene na niyan gana rapat siye sumebuha niyan bangupama pinte yani maghapin na eddo tibi amman Allah subhanahu wa ta'ala iyan sumebuha bang niya pinte lai may asal gehap gelo tabalik-balik we ko bisarain atau mauduin na etinen na bisan na pinte kam pasari-sari in hadja atau pe TV in hadja o may laptop din na okay ne makan maralahin eh sumebuha disara teri ko ituhin modu teri disara ko ituhin yene bang ako rukki teri mikil ne sahadje ne parkala tek disara dukpuonan netinen ilmu puonan netinen sara ambar Allah subhanahu wa ta'ala ine فإن الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سبئين maksud bisarain etinan diman hajalan diman dambuan maksud ayat tu waman arad an zikri ene pasal tek zikir etinan may kaulamahan nagbidda may ikhtilaf yana kagta yan ren ta'wil atau pagmakna rin atau pag yan tafsir si may zikir tu mula-mula ne pasal etinan ene sambahyang na waktu atawanen syara Islam nun kemon etinan dambuan ban ene bisarainin sine kita hetinan gay ngaharap ne hetinan ngabunsihan ne yene parkalainin na yene ko bilisramian hetinan yene sedilikaw ne manusia do yan selugi na manusia banggay hetinan hinarap ko ene bang daylan kinakanin gay kakande yene kinakan amban Allah subhanahu wa ta'ala inin sebenarnya sinin dengan hetinan tumutut lai hetinan ene pasal syara' lay
pasar agama Islam le, rukun Islam le. Sumagu anan sinin, lamud dula isi tafsiran ng buwa may ulama, ito yung kisundan ng mga ulama, yan ay pasal zikir. Ina zikir to, isang binisratan di, yan ay pasal qiraatul Quran na ikapagtirihan. Bin Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Umus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت هم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tesuno si dambua hadis si Abdullah bin Mas'ud inne qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما salat ini na ikapangtanihan siya agama Islam. Ito usang binisara ko si kita hindi sa nganinin. Sumagawa, mula-mula binisarahan ko to pinesewan kundumen kaam sumagawa ako. Sumegwa, etinen, binisarahan kun ako, may kapangtanihan, atawa pineseman kun ako. Dembuli na sikam etinen, bang eddo bi etinen ened bisarato, bisara ambar Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal ito bisarahin dumen pasal memorize Quran. Dumen at etinen asal nagtemelik na Quranin. Sumegwa, modu tetu pasal pagbasa Quran hadja. Tapik tang di ko ito pasal pagbasa Quran aja. Tege akahante ka mula-mula ginhawaran ko. Mungkin hajat eseb ko ini Quran bangku Allahu Akbar ubus misara alhamdulillah rabbil alamin. Quran hati binasa ko miyan. Pagpuas na bansambayang naga nani at eseb ko Quran. Esa wa dar na tebelik ko bisam nulukni at tebelik ko pa ma. Naga na niya. Mas pasong na tagi asal ga niya tebelik ko. Gana hinan ko na Quranin gana sa Quran sa amiyan. Bumaya kitong tinayihan na siya agama Islam. Yatin tagnatag na ayat bisaramian. Ito bisara ko miyan. Waman a'rada an zikri. Dembu amban zikri. Zikir ito bisara Allah subhanahu wa ta'ala miyan. Sadina amban yatin na tafsisin duwelay. Amban syara atau ruku isam limili sampai limang tulay. Dembu amban tagbasa Quran zikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala duk kemon penuhutan zikir yan magbasa Quran sajahad na zikir tuju Tuhan te Rabbul Alamin yan zikir pesuno na istighfar tu pesuno na la ilaha illallah wa la syarika lahu pesuno salawat tu kemon na samyan zikir pesuno tuju yesu megwa bang penuhutanin tenges tuju Allah subhanahu wa ta'ala Tegjikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala yene pagbasa Quran may kebangtinan sa agama Islam. Ubus, garo bisarata etag na binisara ko helu ayat niya. Sumigwa apido kita si sasuno ayat, Tintuhan tabi Rabbul Alamin, Innal ladhina yatluna kitab Allah. Dumantin na innal ladhina yahfaduna kitab Allah. Sumagawa ng sino yatluna kitab Allah. Seden na siya manusia magbabasa Quranin, mamasa Quranin pin Allah subhanahu wa ta'ala, ubus, yatluna kitab Allah, yan ay kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay Quran.
ومستسونوا عمن تمسار القرآن وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يتين وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يتين الزكاة تدبوس عمن تمسار القرآن ومس sunuan dari pagsambayang de yan na limiktuhin dok yan arta dan pangumabot si inisab na sigantaan na tinanurong siya hat si Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur sali do yan na may pag yan hinang to yan amman tagbasa Quran ne yan de patampal no dok yan patampal no dok demikian nehetin sambahayang patampal no yan lima waktulo pardulo dok demikian sa bangna sambayang sekretono no sinasambayang sayam samian demikian sine pagzakat to sine pagsadat kasamian etin bisam dugay patampal no hinang nun sinekreto wa anu masiru kinetewan Allah subhanahu wa ta'ala yen sahap hinang bi atau hinang bi business tuju Allah subhanahu wa ta'ala lam tabur gania kabangkrap bi gania hetine nene takasarabi sababan amban nene hinang telu parkala mula-mula sunagu ada ngaro kita pisi telu dua parkala le tiga itu hetine mawdu tem ويتو pasal pagbasa sa Quran. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Diban innal ladzina yahfazuna kitab Allah. Sinaguha lian tagya mula-mula ako ga ako tinan hafiz ga ako magkamili Quran. Lian sinaguha kita hinan sinin bisan kita nega hafiz matagyan hafiz le yan sa langkaw-langkaw na siya darajat sa Allah subhanahu wa ta'ala sababan hetinen Qur'anin dalam pengetian de dalam hetinen akan de dana inarukine segetne Quran Allah subhanahu wa ta'ala kita lumpu juz Quran hetinen tebelik dia atau dalam pengetian de samian nini ishap-hap ne manusia sien ikuruhan tebelo nian kemon heme hafiz lo na yenin hetinen sien nian ishap-hap ne manusia semulia-mulia ne manusia sa Allah subhanahu wa ta'ala sebab dalam Quran dalam akan de samian dalam niyan tebelik de. Subay, tagagaw kita kebon makabalik Quran. Suminan hadja sihinin, sinenglitan atau binisara wa Allah subhanahu wa ta'ala, sinesine hadja, yene mamasa Quranin. Ete mujarrad al-qira'a, etinan duman nebenta wa binalik, puri-puri hadja pamasata di Quran may kapungtirihan. Yene yan luwa na katauhan tabi maknanin luwa na katauhan tabi katauhan tabi maknanin sumeguwa puri-puri basa tabi hadja na Quran Allah subhanahu wa ta'ala yan hinang nawe tabi samian hinang etinan duk Allah subhanahu wa ta'ala hinang tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala amal tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala lan tabur ga na niya kabangkrap tabi yan naman sa umasa Quran yan ubus. Sumaguha, dambu amban kitri, dambu amban manusia, yan tu sa ilo dunya, sayan na pangandakan Tuhanin, bang etinan hafiz, kaunitan kitri, kaunitan ko, na etinan ga panakir petuhan Allah subhanahu wa ta'ala, si Apo menjadi hafizin. Sumaguha, bisan sa atente, yan mamasalay, na duk kita lumamud nan si bisarainin na etinan tekuti sa Allah subhanahu wa ta'ala sampai bang panisad kita etinan inurungan tawfid inurungan ilhamu Allah subhanahu wa ta'ala si taggelangge kita mate bang panisad etinan te esek meron pengetan te Quranin bangsi te bedik te subay siga ine nakapong tinihan si agama Islam mula-mula ako sa amihan gene etinan gene memorihin asal ga na tanto niya na asal kulang ne na bang hadja etinan ku inurungan kabaya kita binekemon etinan dati kutante ni Quranin bisan sa agen masani banggani te ko timemelikin sa amihan magbelikin etinan ine niyan basate ni Quranin sa amihan
Ubus sababan amban tamasayin Quran le ila Allah subhanahu wa ta'ala liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Amban elo dunya amban elo dunya yan sampai labi na bang sa elo kiamat yan makaangkat jauhin. Makaangkat jauhin yan bang tabasa no Quranin mas labi na bang tebelik no Quranin. Uwe gai. Dapat pinta bang sa elo akhirat, sa elo kiamat ne. Sundego waktu sa elo dunya tegi nadir manusia lagi baglusi kita ku itu semua insyaallah may kana-kanin sa niya nasa magsasong ne. Kaba waktu niyan tiniya na siya tinang magsuno-suno na kana-kanten bisamen na hafiz niyan Quranin. Sumagawa si waktu na tabalik da Quranin ine niyan tagsinusunuhan niyan na manusiyain. Diki-diki ito baka natin na umul. Niyan gaito umabot 10 tahun ko ito may 5 taon, 6 taon sa amiyan. Ine bang na tabalik niyan Quranin atau bang na niya alume tagtipon-tipunan mo na masa Quran nakanak diki-diki ite ubus tag ire sinusinuhan ng manusia in pinain anak sina niyan diki-diki ine beteblik na Quranin. Ulali adjay kemon manusia in mayaman na kanak niyan. Nayan hetinen tupes elo dunya sababan ene Quran lay sababan ene Quran lay ine pinakita ne wallahu subhanahu wa ta'ala bang niya dambuwa ang bansamian na kibalikuran lu sikite pinelu si tengah-tengah manusia ibuhan manusia mayamen kemon manusia in tinilaw pinagihung-ihungan panganak sine mga amban bang yan sine dok sine sa katuanen ine pinain tabilik na kuhan genital na kaibag-irag atawa lando ay tinagkaap na samian ise lo dunya te liyufihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi etinan pinagtambatan ba Allah subhanahu wa ta'ala sa niyan narinikihan niyan manusia Quran yene niyan pinikil-pikil nen pagtanggalan na Quranin bisan gay telelik ne sumiguwa gado kas tekilipat na Quranin ine gay tekeles sa Allah subhanahu wa ta'ala pangangkat na yehin tukas yelo dunya sa niyan besong hadda manusia yan bisan dulam malam masamian sumagawa bang Quran dia lang pikilan nen bang Quran dia lang yene geget si iye gay tahala amban iye gay lipul amban pangetian ne pedi si iye samantara gay makabasa Quran sa men delaw hadda bisan sa ayat doyat samian ine pinagtamba-tamba wa Allah subhanahu wa ta'ala sumiget tekilasane niya oras na sa men manusia alay etinin ine yan pinakita wa Allah subhanahu wa ta'ala tu siye yene yan kalabihannen atau hargahannen si dehel ka magkibeten. Ubus pusa Allah dunya na kipauteningan sa ikahalang manusiyain. Sa ikahalang manusiyain. Sababan ine, sababan pagbasa Quran. Si kaisa, si kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara. Ini sisine-sine atau tumpukan niya may tumpukan sa niyan ine tumpukan din ine tipun-tipunan me yan kauman le atau tumpukan le o jamaah le antag si dialem masiran si dialem hetinan luma Allah subhanahu wa ta'ala antag gapene dewe dian lahat na makin hadya sa ngaji atau piu paadin sa basan Quran. Sumago antag-antag lahat. Antag-antag iya teniya tu silam dunya. Ubus bang niya luot takitene me keuman atau me tumpukan bagtipun-tipun. Mas labi na teed bagtumpuka bagtipun-tipunan din silam luma Allah subhanahu wa ta'ala. Sidalan kamasid nasiran. Ubus tiwiye petipun tiwiye ibeg tagtiune matuk ina pimatukan nan yatluna kitab Allah tisi kauman miyan tisi dalam tumpukan miyan
Di dalam jamaah mian, hinang din la dalam masjid mian. Nag-ine, nagbasa Quran. Quran binasa din. Quran hinarap din. وَيَتَدَارَسُونَهُ duk. Bang niya, nagkagas, amban siya, duk siya nagkemon. Nag-es de. Nagpesed pinased. Nagto-atino, ang bandembuwa, at isirambuwa. Yene, binasarelay, ang banmakna ne, si nagsudne, si hukuman ne sa amihan, bang te-esde, ubus, ina kakahinang. Allah subhanahu wa ta'ala sisiyahin, sababan ang ban pagbasari kung adnihan, ang tagdalamluma Allah subhanahu wa ta'ala, hininangan siya Allah subhanahu wa ta'ala, yene, perkalainin. Salaman ini, pinayaman Tuhan siya hinenen yan. Dan buwa adong hinang din, yan na nagbasa Quran na kipongtinihan sa akam Islam. Ini, illa nazalat alihimus sakina. Amman sina inin, amban Allah subhanahu wa ta'ala. Wesa pinagdakan Allah subhanahu wa ta'ala, yan perkalainin, atau kahapaninin, kalabyaninin. Ini, sababan pinayaman Tuhanin. Tekite siya Allah subhanahu wa ta'ala le dalam luma nimian itinang din yatluna kitab Allah. Yan ang nagbasa Quran. Ngadyan Quran sa niyan. Ubus sababan tengite Tuhan. Tengite Allah subhanahu wa ta'ala siya yan ang nagbasa Quran niyan. Nazalat alayhimus sakina pinataktahan siya. Wallahu subhanahu wa ta'ala as-sakina at tuma'ni istiqrar. Hap lisanin. Gania hitinin indagin Islamia na itinin makilimbang siya. Si waktu siya nagbasa Quran, gana niya itinin tenesari inuruk ini Islamia kalatan kahapan sa amin lesi itin dunyalay. Sunaguwa ini niyan istidi ok din atau istidi tikilan din lesi narap din yan sinantanan din mushaf Allah subhanahu wa ta'ala niyan. Abang saman niyan gania itinin naglinda-linda pikilan din. Gania itinan tatikil inaruk ina mahapin malatin ina sana pagdunyalay. Sunabuwa si waktu. Qur'anin inantanan. Qur'anin binasa inadjian. Inan pinitek niya Allah subhanahu wa ta'ala sirin. Ubus si kedua. Wagas yatubur rahba. Amban sininin. Amban Allah subhanahu wa ta'ala. Sine itinan inat pinayaman Tuhan sisiyahin tu sa iladunya. Yene harga sababan pagbasa Quran lay. Wa ghasyatumur rahmah ay ghattat humur rahmah ine niyan bangdelan pinutusin bangdelan semmekin semekan siya pinutus siya wallahu subhanahu wa ta'ala dukena rahmatnya pinitektaan siya wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin ang baniye yene rahmat, yene manusia alay. Rahmat naman Allah subhanahu wa ta'ala. Salaman ini pagbasa Quran lay. Sikitelo, wa haffat humul malaika, sunaguwa, may kipongtirihan ka kita tiwinin. May kipongtirihan siwak sa kutiniti yung ngadyan Quran. Dalam kemasir-masiran na tagpuan din. No kita berdua kayo, talo kayo, empat kayo, lima kayo sa niyan. Bang niya kita talo kayo, keempat dan di malaikat. Bang niya 10 kesampok ng buhat yung malaikat 20 sa amin ini. Sumagawa naman ng buhat malaikat, wahagpat humul malaikat. Si kauman lay talo 2-4 sa amin, nagtipon-tipon magbasa Quran lay. Nangidyan Quran lay sidya ng masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ina mga libot siyahin. Mayaman siyahin sa amihan. Pahadir si Diyos si pagbasahan de Quran lay, yan ay malaikat amban Allah subhanahu wa ta'ala. Way pinamo may kipongtini malaikat lay. Sa dumen salat inaruk ine, sumagawa sabab, yan ay Quran binasarin. Quran hinarap din. Quran inadjaan din sa amihan, saraban amban yan. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hinatilan ine. Dina po inapito si dunya. Iyo dalam masjid bangluo siya dalam masjid niya nene pagbasahan ng Quranin. Kaya tandi malaikat na ikipongtirihan. Sumagawa ga ate kinetewi. Sumagawa inin bisara
Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu kita lihatin ini nian binasatan di atau hinang tendi yene nian Quran tusanya binasatan di Quranin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sathap ne manusia. Sathap ne kaambang yene inagjan bin Quran. Sathap hetin sathap ne ilmu. Wa ne tibisara ko bilhalubian. Hetin tonen sin ilmu ini ne tibisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran. Sathap ne manusia. Sathap ne kaam Sagaman man pun bisa apa ne manusia bangene ya inagjan bil Quran ni Allah Subhanahu wa taala. Amban saraban bang ejjan te Quranin inat tegel tuan kita hindi. Amban della ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum sapab ne kam ne manusia yan yan mengejjan Quran lay yan urus wa allama urus bang na ya tahu masa tegel bakas ne dan ro binte ne maana ne lay ni tafsir ng gete kulit tadi, gete guys tadi, niyan bisan agen pamasahin, etinan niyan pagi tadi, sumebu atau ni kita masa samian, ubus niyan dembu asamen pasek do pasek gete ta ubus to ante, dembu ani ang bantin etinan, ente tengaji tan suwi sa peno ta samian, ni niyan pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran Wallama etiran ubus bang ketauhan tene bagas inagjan te Quran le suwairu sa etiran gay teman-teman kita ni hadja sumegua suwairu sa te makate atawa te meno te simekipong tinihan te samian mas labi ne yan ne siya na ikaulamaan tibitu yan ito etinan yan wazifaren hinang din na yan ito ngadyan Quran siya sawan kita lihatin na may kapungtinhan din ng ginitauhin. Sumiguwa tiya na magtanda, siya kitauhan din na Quranin, ang banbasahan, si tajwid hukuman sa amiyan, kaya mo ne, nabilabi ang hukuman, hetinan pag-ibadat, hukuman halal duk haram, saha duk hetinan gai, niyan benal duk niyan gai sa amiyan, tiya ni kitiri nakahan mo na ine, uwe may kiulamaan din sa amiyan, magtanda hetinan si kitiri ko ito. Ubus. Laton, yan, si kitiri, kote kitiri ko ito, mesuwe, ka peninggal tadi, tinain, bang piu si masjid dia ko makasandal, atawa tala ko, atawa samin, ka nebay-way manusiyain. Huli ka linsano halua, asal libuat manaman ka, inu ni samian. Sumagua, masipen Allah subhanahu wa ta'ala, salbihan na isab kita libayan, saban mengetinan duk kita kuing kita mangkin tumuntul. May demuan naman ko ito to kung hinang tele ko ito to. Bisan naman sila ng kinasiran upama tinde sa amin si may programatin ito. Belox to. Narumen na naman kita tayo ito sa niya doe. Yan makin kaya ang gajyan kurang mangsode ng masjid. Gai. Sumago antag-antag hetinan makaan. Antag-antag ina-ina sa miyan lu peniyaan. Tagpangajian, mga makasari, tagpangajian, mula-mula Quran, tiyo keo ngaji keo. Daaw ito yun, kung makasandal, atau miyan, gaya kutipin masjid, gai, sumiguwa, niha kitebi, laton sa amin, na kuito tiya, na pasaplag, etinan dumen na kita, etinan tiyo magrengan, dumen na kita tiyo magsulat, dumen na kita tiyo nukumutbuk ne, dumen na kita tiyo inete sa amin, etinan miyan awe, sumagua ko ito tiya kitab si luma at samian tadeng-deheng ningko mas ni kita hetinan keto ano may kapong tinahan tin kuruhan tambi luk de mekene sa kiti mas ni kita hetinan ko niya usahan si siya may parangan yene ke kuruhan tibitu hitendangan parangan siya letinen aban kita sa ito may kapong tinahan niya yene nero tadi yan lian tabi kita bitu ni an ko ne atahat yan ginausangan te abut ko ubus lubuas ko yan ay ko edambua guru tiri kalasahan mawdu ng pasalin na manusia ay magsusun tabot siya law kiamat nawus kita ito asaga dapat yan masikita binin hatinin mole tuja Allah subhanahu wa ta'ala kone tibisra may kaulamaan tendi kita ito
ektan hajjalerayan sumeguwa ektan hajjalingga samian sumeguwa ile hinepusan nen kita bitu metusilan dunya tu pinagdilam kubur mate ubusnya atau hinepusan nen haram baddalam kubur pidalin dani sabhatinan tuju nian yawmil ardul mahsyar yan si itaghatin kasuan ni kama manusia ubus mangkin tinimuk nengge magdalam surga nengge magdalam naraka samian hinepusan manusiain hinepusan manusiain nobus nian tusito tagbisratan di etinan ine nian duman ne pente etinan kelugian atau pagsunan tabot tu sel dunya tinain tagaga ko make ine neke adi samian buwatangon tas upama niya kontes ka ba tao ng tagantag na lahar ko tao etinan na ko ni magsusum ne sampai tebo kumate tinain niyan susun kun pe ako makaji ko masenduhin nobos niyan bunia na ustad niya na hatin na ulama sa nagtuto magkira sa niyan nobos problemahin to niya na tikete ni ustad niya na tikete niya na guru te na kauramante ni sa niyan asal kitauhan niyan asal siye niyan tanuan din niyan Quran mula-mula ubus magbasa Quran, ubus magtafsir Quran sa amihan, kitauhan tabidag sa mata-mata, ubus buka kiti itiyo. Na ini, hetinan, bang misa kiti pa rin magsusun, kita rin ako makaji. Naway ko magsusun, namang ko, kaya magsusun, siway ko pingaji. Nagsasabihin, tiyan na may kauramantan di, tiyan na may kukuruhantan di, hetinan, ine, dumen na kita dito hetinan, inarok, siya tunjuk kita ini kita sumeguha ko di lang kinakain asal siya eten nangasuan kita hindi ne duman atat tinakan sumeguha sampai tangan de iyan na nangasuan kita hindi tinen niyan kinakan tan bibili lemheti misamihan tagi bang kita nakasandal tedi te tinen tangan te nangasuan kinakan te pirim upama magdalam tangan magdalam bede samihan sumeguha may kaulamaan tan biko ito tiya nila sara si kita hindi Idin na kakahinang de sikita yung bisamian. Daan na kulang si kita. No, gaya kita na kebisara, tinay nagsusum ko bang ko makaji. Bang tao din lal. Bang upana pepinta ka sablag na ikaulamaan tendi. Gaya hetinan sa inin tagtangajin sa amin bisan duin na sa amian tiya na yan saplag na din lal. Kung magsusun, na kebisara ko na magsusum ko pag yan nakarap ang dyan ko. Sampai tebosel lo kiamat etinan tebo ta susuntan mate pagana bakit na mag-aji sumaguha narumen etin amman kite pun tega tao tagi-asab na pengajian nainin gaya kita tataksil tabot sa lo kiamat tagi-asab na niya sumaguha ko ito gaya ka magpaintin no ine diyan nagsusum ko pega ko mag-aji atau ga katawhan ko pega katawhan ko pega na ano anak ko sa amiyan gaya ko kita nakibisara sa iyan taksir kita bitabot sa lo kiamat taksir kita tabot sa lo kiamat ubus mangga niya tekka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekka may kaulamaan tan bisaming hanggang kita bi okay nakibisara kibitaksir sumagu ayun pin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nabata rasula bang niya sa aming katawan tabi siga patek ka nabihin siga patek ka Quranin siga patek ka may kaulamaan sa aming katawan tabi okay, pero Allah subhanahu wa ta'ala ini mian lapas kita ang banian. Nakibisara pa kita nakibisara o Tuhan ko wa kuin sa ini da tao pag sabdana nga kana ko duk etinan mian ako mian ngara pangalap-alap ko sa mian. Na bangga petek ka nabihin da petek ka may kaulamaan nga kan kita. Nabintuhanin bennal. O ma kunna mu'adzibina hatta nabata rasula. Etinan bennal keo. So ko azab kami, ko piyahan kami. Da ketauhan no duk pagda petevo kami tinan piu sikaam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kanga kasami anduk me yan may sahabat na nabuli ang banyan sampai may ulaman ko ito gina asibay ko ito may kapong tinihan nakibisara kita painte nabi hingatek kasi kita ko ito dagi mo naruk ang 400 taon lari ang banetin yan tagna netin may gano magdesa ubos sampai ko ito may kaulamaan sa amin maglatag maghatin turo ne gay kita magkapagpain pinain etinan nga kung kitaktaan pangadji ataw gay kitawan ko ataw nga niyan pong ko ataw pigasaban at ngajang ko sa amin ine tandaanen
bisaramian benar bangga petek kanabihin okay meke discuss kitibi sumegua puas amban ketek kanabihin latun na sampai ko itu hetinan tiya ne labi dengi buruk 40 tahun jadi kita meke bisarapinin pun kuwa ngat jangan at ngajangku tiya na me ko alaman tini ko bisaramian ne taksil kitibi tabu cerlo kiamat kina ine sa amin ilmu labi ne bang sara tu Allah subhanahu wa ta'ala bang wega janti bisaramian ine penung baston kita in na inilaw kita atau itinan pilihan kita atau itinan siniksa kita wallahu subhanahu wa ta'ala banganta pilihan kita in bang itinan niya kanta pangandakan ni sa amin si kita huwa ini nang iting sa yan taksil kita na kibong tinian dambuan na may ito makataksil kita dito ulit magbasa Quran sa yan magbasa Quran sa amin dumen hadja sila lamine dumen hadja sila masjid sila antag-antag makan antag-antag tutulo siniya na katauhan no sa amin sawe anong basa ko sige ko tawo sa sige ko gaget ni leo bangkuinge atau mekito bangkuinge kita uno yun ang masapuran sa amin supaya ko gedekat ambanine ambanetinen ele pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala ni ubos tesulo niyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya misara balik si aban hadis Abi Hurairah tinne tabisarain tinne sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ini bisara nabiin aban hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu man kana yarju liqa Allah tinne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyukrim ahlullah wa qila ya Rasulullah hal lillahi azza wa jalla ahlun qala na'am قيل من هم يا رسول الله قال أهل الله في الدنيا الذي يقرؤون القرآن هايدين تبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاعد بيننا وأنا أنا بقسم بهايانين وأنا أنا بوسهد وأنا أنا بتنطط الموئن وأنا أنا بجهاد وأنا أنا جانيان إلى بين علماء إنجا سنقولها النبي محمد صلى الله عليه وسلم aman besar Abi Hurairah radhiyallahu anhu sisine penne manusia mabaya tekesua mabaya tekesua Allah subhanahu wa ta'ala sumegua penne ine pagmartabatan yene niyan ahlullah subhanahu wa ta'ala yene niyan entel bisara yene jama Allah subhanahu wa ta'ala insamian suway pagmartabatan Sudah mulia ni sa amin, sudah ke pedewa na sudah pagkadatan na sa amin ini. Ini manusia ini, niyan sa amin kahalan nito Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil, dembuha, tinilaw nabihin. Tinilaw nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Adjahid na niya ito, bangwa basa niya, niyan Allah subhanahu, bangwa basa na Allah subhanahu, niyan ahal Allah subhanahu wa ta'ala. فإن يا رسول الله وإسينا فإن وإني وإسينا لي أبين باسا هل لله عز وجل أهل بانكو أمي فإنت من دولة كميني ميان تنزو باسمي يعني شدي أمان هتين بسرال لسانيان الله سبحانه وتعالى سدي أمانيان سوى تفيته كوه أهلي تفين تساميان وإني يعني نفرين بانكينا من دولة كمين أتو مكملا إنسانيان وإني فملياتي أتو ساميان ميان آوي سيد وإني يأتينا أهل الله سبحانه وتعالى في المدرولين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم آوى نيا بينه تكيو نبالك إن سينة بينه يا رسول الله أكانونكو بينه سينة باسا أهل إن جمع الله سبحانه وتعالى قال يانا بينه جمع الله سبحانه وتعالى توسع اللودونيا Dumen na may kaulamaan. Dumen na may nagtapuwasa magsambahayang magsakat, nag-init, magtuntutil morumay. Sinaguha, yan na manusia magbabas sa Quran. Ga na may ulama, ga may magsambahayang, ga may magmujahid, ga may magpuwasele, ga may gajile ga. Sinaguha, sine, ahal Allah subhanahu wa ta'ala na tusi, diyata bulak bunyahin, yayan pinayaman men, yayan tinartan tu penemen jamaakun men pinaakun, yan manusia nagbasa Quran na kipungtahan sa Islam.
manusia magbasa Quran. Niyan kan Allah subhanahu wa ta'ala. Umus, ina tagya niyan iyan kikahinanggan to sa dunya tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magbasa Quran sa amiyan dukayan itinan jama'a Allah subhanahu wa ta'ala hin umus pagtaabot sa kiamat faqad akrama Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad akrama Allah wa atahu jannah yaman tanong bastuan siya turong tuan siya taabot siya Allah kiamat ine tinagurong wa Tuhan siya yena surganin tinagurong wa Tuhan siya surganin yan saman ine saman yemen tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala yemen ahlinen tagye yetne man Tuhan siya ine etin magbakkas siya ine masari Quranin Pus wa man ahanahum tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahana Allah wa dakhalahu an-nar duk sine sa tinne ye mahil mahil sin pagbasa Quran tinangga wala pagbasa Quranin gay hetin hinang na ina tawagay me bilang-bilang na samian ubos na may manusia lay hetinen yen pinahil-pahil ni sa pambansiye pinahil-pahil Allah subhanahu wa ta'ala hetinangga na hinang Allah subhanahu wa ta'ala siya we na samian ina ruk ine sumiguha penong bastuan siyahin sarab pamahil-mahil Tangalipat doon sa Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Yesa wa binalik. Bisan pagbasa itinan Quran. Ginasama sa Quran. Giparap sa Quran. Wa dakhalahu nar. Taabot siya lo kiamat. Temesekan tuan siyahin. Temepolian tuan siyahin. Nene manusia. Menggi magbasa Quran lay. Menikupan Quran lay. Yene. Ebut atau nar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Umus, in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah. Tetila wa Malik Samian, yene. Niyan tetiyo dambua. Yene misara samin dambua. Sawa sin sahabat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyan Adjait. Pinne ya Abu Hurairah. Niyan tiyo te ko pinne. Niya atepin pahap temulia amban manusia magbasa Quran si Allah subhanahu wa ta'ala tinene meniyumian tin Abu Hurairah ala wa inna hamil Quran inda Allah akram min kulli ahadin illa al-anbiya in bisra tinen sebut sembungin wa niya apeseddiha Minulia wallahu subhanahu wa ta'ala manusia sedih ang magbasa Quran. Sembung tuga na niya sedih. Gana niya pahap-hap manusia. Sahap na darajat sin manusia. Puji Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia magbasa Quran. Meningkan. Sine mahap ang banil manusia alay. Ke niyan lebihan manusiain. Sumibu dembua hetinen nian hal dembua darajat grupuhan sin makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yan me kenebinebihan sumibu me kepong tinihan puat amban me kenebinebihan gania paharga tuju Allah subhanahu wa ta'ala sedia amban kenebinebihan amban manusia hetinen yene tatap sisi yene pagbasa de Quran Allah subhanahu wa ta'ala itu katangan sini tabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus niyan si kedua kasuru hadis si Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dambua illa ذات يوم niyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala uallimukum bi afdal ummati yawm al-qiyamah 10 minit sa ato manale 10 minit sa niyan qalu bala ya Rasulullah قال الذين يقرؤون القرآن إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يا جبريل نادى في المحشر ألا من يقرأ القرآن فليقم فينادي ثانيا وثالثا فيقفون صفوفا بين يدي الرحمن وبص إلى آخر الحديث إن محمد صلى الله عليه وسلم كانكم بين كانومه من صحابتكم صحابنا بين أمتكم سيلو كامت فقدابوا سيلو كامت
inakahan oleh dengan sahabatnya. Sahabat yang kiamat, sahabatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang kiamat sini. Dan sahabatin wala penasulahan pin kami sini. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian yana sahabat umatku si Allah subhanahu wa ta'ala harga ng umatku si Allah subhanahu wa ta'ala sahabat sa kiamat yana tin umatku magbasa Quran sa amin tirihuran to sa dunya ubos pagtabot sa kiamat idha kana yawmul kiamat pagtabot sa kiamat ininganan Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril. Ito yung dinaktinipon ni Kemon manusia si Ardul Mahshar. Si pagtitipunan ni Kemon manusia sa amihan. Ubos, ininganan tagtipon Kemon sin manusia. Ininganan Allah subhanahu wa ta'ala Kemon na manusia yung tinipon. Minduwe, mintelo sa amihan. Ubos, tagtipon sa rin manusiain. Ito na nagsap-sap na lang sa dambuha, gaan na niya, luma, ganay na sumibuha sa ilang kipentayan. Ngayon si Ardul Mahshar, tabot siya law kiamat, umos sina sa amali, hinarapin dambuha-buha, sina. Bayna yaday Rahman, si antara ihatin Allah subhanahu wa ta'ala manusin paharap. Gana na hinarap sa di, sumibuha, lain na magsap-sap manusia sina sa hinarapin, dambuha-buha sa sina Allah subhanahu wa ta'ala, na siya law kiamat hinarapin. Ubos, ginakmisara Allah subhanahu wa ta'ala. Ginakmisara Allah subhanahu wa ta'ala. Si Kemon manusianihan, ginakmisara niya. Ubos, pag natag na misara puwat ang banana pagtipunan niyan, yan ay pinadambuwa Nabiullah Daud alayhi salatu wassalam. Ubos, payakul Allah subhanahu wa ta'ala, nagsaka sa amin puwat Nabi Daud, misara niya. Nabi Muhammad, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala si waktu yan. Si waktu law kiamat samian ina tagna bisratuhanin tinna iqra'ul Qur'an iqra'ul Qur'an iqra'u wa rafa'u aswatakum ini masa nikam ina nagbinasikam na Qur'an bakas binaksatri nito sa dunyahin ubus sarta tatalasun bitin na masabil ubus nagbinak miyan mangandakin Allah subhanahu wa ta'ala fayaqra kullu wahidin minhum Kemon manusia niyan, setiap-tiap bakas makabasa Quran itu seluruhnya, masa ni sebelah seluruhnya. Masa seluruhnya, tiga dinak, wallahu subhanahu wa ta'ala kita masa lesi orasian. Ubos, Allah subhanahu wa ta'ala, summa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahli, ata'rifuna man ahsana ilaykum fi dari dunya, upin nekam me ahliku, ini balik ku bisa seluruhnya. Ito hambi pinne, ini sahab ne pinne, ahliku pinne seluruhnya. Ini ang kami, ini ang grupan manusia. Ubos, pin manusiain, tao pin tuan kayo mengetawan ini, yan kanihin, sinamahatin. Ubos ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhabu, ilal mahsyar. Yan pin sapap, pin kam, sinagawa ko ito, hala, pin kam, ang bantag sapsapan diyan. Ini pin kam, pin manusia alay. Pasab kan bisi manusia ini sebiang mankam urus niyan fa kullu man arabtumuhu yadkhulu ma'akum jannah. Kaya man siya bisanian to sa dunya nagsarungkat sa amin kitawan di sababan tagbasabi Quran sababan hatinan ene niyan pangantandi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala nak mabasa Quran kam urus yahum bine. Kaya man kinatauhan din tisa adul masalay fa kullu man arabtumuhu yadkhulu ma'akum jannah ibda'um binabuhum dalam surga. Nama kepong tinihan sa agama Islam hap magbagay-bagayin. Hap nagkiralik-kinalayin sa amihan labi-labi bang tagkiralihanin ini. Hitin ini agama Allah subhanahu wa ta'ala bang tagkiralihanin sa amihan ini mula-mula pagbasa Quran. Ini pagklasmitanin tagpesep binasaban sa amin Quran Allah subhanahu wa ta'ala tabot sa Allah kiamat insyaAllah payakutimi bisan kita duman dalam masjid siya salot at petsuala hetin ang tagkasuan di pagkalhatan di sababan amban Quran tagbisaratan di dalam pengitan di bang kita bisa lamud ilamud Allah subhanahu wa ta'ala si bisaratu duman yung bisarako sumagawa bisar Allah subhanahu wa ta'ala bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos na kapong tanihan ni ape
Yan bumodal atau agak Akano ko kung bang pianito ito pag banggaan ni ato beke pang tirihan dilikaw na sa niya. Niya dilikaw nin. Yan way ga magsambahayangin yan tisebut nan sito usapan magsambahayang. Way ga may kaulamaanin tisebut kusik usapan na sa niyan manusia sa Allah subhanahu wa ta'ala. Way ga may jihadin sa hapat na manusia. Wega nagpusin sa hapat ni manusia. Kemon duk ilane duk yati na inisawan nini. Ikita si manusia. Niya atas talo perkala. Bisan nik mo magbasa Quran. Banggayro hetinen kan Allah subhanahu wa ta'ala itu ikhlas. Suwet heti tegro kemon. Niyan dumen hetinen min talo binalik sikitabi. Niyan syarat tinaima kemon amal ibadat tenwisya atas dia perkala duk. Banggay pe taniya atas dia perkala ini bisa mentekewatinan Quran na binisaran sa amihan bang dugando mian ikhlas duk si mutaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam penghinangin kayo tinima tandaanin tabot siya law kiamat sinaniya talo perkala manusia awal man tusaru bihimul jannah annar yene talo manusia grupo manusia may manusia aturo man dikit-dikit na kipong tinihan saat ini tinibang duman ikhlas penghinangin Ternyata penuku, tebekelum, tenubu sin marga jahannam tabut selalu kiamat. Yan na sahap na manusia itu selalu dunia inang din. Ini ternyata may keulamaan samian. Al-alim, di mana kiam may kawaso alim. Ini bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si alim. Sila keulamaan pinne al-ulama warasatul anbiya. Demikian kesayan. May kaulamaanin, may kaalimanin sa amihan, inadanti si may kibinirihan. Sumegwa, waitu, tagna siya taluparkala to masugbo narkasahan namin, nag-asabi hetinan ga, ikhlas paginangin. Ga tawa pagidagin, hetinan ine, niyan hinangnan. Ngadji ito, mengjari alim, umos, katawhan na sa amin menjari alim niya. Us ay nagsudnan, supaya hadya liyukara ka alim, supaya hadya ko pin Allah subhanahu wa ta'ala pengajian ng lulos dunyahin kienan kau alim gaya kau pin na may kumpat kawa kapag kau ulama at pagkalin nun sumegwa tao pin ng marga ileggas mo marga jannam sa amyan si kedua yan ang bisaratuhanin bisa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya siya may ganti may kinibinigahan sumegwa sababan ga tawa paghidagin na ikinong tinihan di mana dari serahan kung may kaulamaan tim to sumegwa kung may adambu aman sa amyan kitabi magine magbangadya sa amyan subay sin hadya duk takalawe tao duk takalawe sa amyan netin duk larak tinganan gay getawa sumegwa bang duman ikhlas duman mutaba sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diru tanima sumegwa mula-mula sayan supaya kau kainan alim sumegwa gay manjari pagkalim mo sumegwa ine panung bos kau magdalamnar ka sa amin si kedua manusia magdilihat. Manusia mati. Ketahuan tabi martabat magjarin. Gani ang makarapa. Bekepekal lumbalik manusia. Si Allah subhanahu wa ta'ala buat ng manusia sahib. O Tuhan ko magjihad. Mati. Kepekal lumang kubalik. Ethak. Kemiti magjihadin sa amihan. Sunaguha. Duk. Etin ang kipagjihad balik. Kepekal lumang kubalik. Kubos. Dataway magjihad that way. Allah subhanahu wa ta'ala. Mati ikaw si pagjihadan. Sunaguha. Duman karna ako. Sumegwa duk kau keinan bahani samian ubos tinekellum wallahu subhanahu wa ta'ala tabot silaw kiamat ine tinekellum magdalam narka jahannam sa amin siksa dumen etinan tubas mujadle ubos sikatello betumong tanian banggay hap etinan ikhlas bang dumen etinan kan Allah subhanahu wa ta'ala nang tanbi ine yan na nismu qari al-Quran nakito si modu tebito etinan magbasa Quran sa anian kung ada buah man kitabi maghapan suwala hadja. Maghapan tajwid hadja. Maghapan ini sa amyan bang lurem bang niyan makin hadja pahab na tiyo si pagpangajian bang niyan ini supaya hadja kainan tao bang ilingan na pinipit kong open remarks sa amyan ngadja at ngontes sumebuha dumanian pengontes na lay. Dumanian hati na open remark na sa amyan inurok ini. Sumuha duk kainan tao duk takala manusia tao sa amyan duman karena Allah subhanahu wa ta'ala kain Allah subhanahu wa ta'ala tabot sa kiamat liyukara laka kari bito hadya pen na kainan kari
Gairu bisan hetinan bisan kita baca Quran ay binasaten. Yan si mawdu tabito bang saydo kahalan tendi. Gairu mugumpat si kita bi ini penung bastuhanin pagdilan markadan ng samian. Na manusia, may kepongtirayan sa amin sa agama Islam. Telo sapat na manusia. Sarga-harga na manusia. Tuo bang kenalan din si Allah subhanahu wa ta'ala. May kaaliman. May mujahid si sabilillah. Tinne bang iya magkanalin. Kanalin sa amin. Uwos dok may kari. Ano na ito mga jil na salan ng samian. Sumegua dumen ikhlas. Tan Allah subhanahu wa ta'ala. Agad tabot sila kiamat. Inin biban bisaraku. Yung kaulamaan tindi kita uhan din kiamat makasakad na kita bisanian. Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisarato. Danya tumbas na seddi. Hetin ang bandine. Sumegua siksa aman Allah subhanahu wa ta'ala. Hetin ang bangkaw ikhlas paginang samian. Na murah-murahan. Tabot na waktu na tausobran na bangni alay kasla. Tapad di sikita ni. Hetinan na datam hetinan mugbut siya ako. Nakagama siya ako. Mula-mula bang ako, mula-mula, din ako bisarahan kung samihan, naruk ko din makalape, bisan sa masakuran samihan, kame kaulamaan to, din na tiya naruka, mustad kamin, guru kamin, magmakam siya ako, duk dimikyan, Allah subhanahu wa ta'ala bang benefit din nampun na samihan. Uwos, si kita dipinte sana may ulamain, mula-mula ginawakan kung samihan, nabang tadi si kita samihan, na tambalin, kita itu ada kala, Hati magtambal kita bito bang kinirungan tambal ng doktor sa amin, ada kala kayo magtawa. Ada kala bisan sa inggit sa tait bisan sa inggit tait nayan magtawa do kita hindi sa amin. Na ko din sa amin bisan ako bisan sa inggit peddi na si kita bi. Bisan sa inggit peddi na si kita bi. Tao ko makatambal kita hindi tawo to sa law kiamat, mura-murahan si kam kemo netinen kinaupikan kita bi do kinurungan kita bi. Tungbas Allah subhanahu wa ta'ala sa amin tawo kita mula tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.